Pai Chikloni Pain Koiranir Keperni, Lahurijana Long Chamber of Commerce Meipu, Agustin Kramsai Hinpen, Non Malom, Beha Bipar Kiglemanatu, Lamki Kidosaya Putak, Pirankia Make Papon. Pirankia Make Papon a Hood, Chamber of Commerce Amaipu Agustin Kramsai Hinpen, Jessimet Kijong Ponaki, Non Malom, Vo Beha Kachoklematum, social media long Lam take a chipangjar, take Ponlonglu. La Silapuson ki, Chokchi, Lapen Ladaki, law and order mati police along, Chipachong Chidet Sikimi, Ate Carbiang Autonomous Council Henlo Kithenai, Taxation Asai Kam Kali Pulote, Veterinary Asai Kamalongsi, Lampane Damnangpo, Kisung Alam Kido Antapusi, Ning Jepon. Lapen Hinyalam take Jong Ponlaki, Behaka Choklem, Ning Hangmati, no objection certificate mate, NOC Kiriatuma Panki, Pinangji. Ate plak vi plak wong asai banke taxation asai kamatum claim pledet si kemi puta kramsa sang hopen ning Jepon tu. Juntu businessman community mate chamber of commerce in ben celangin dak sini tu pinina tu fan perangke tu mahin ben je bipar biha ka choklem tu am ini tu malam tiga pacini dami ke lah hello. Number 1 ni tu ka chuni dami mate ka pacini dam tu bangke autonomous council mate taxation tu. Juntu taxation pen mate council pen juntu bipar kacuklem atau fan NOC KP mate ke en atau fan ta ajhar atau fan pilo ajhar atau fan pipilo lason ji tu mong komplain nang dilo lason bang ke council sor mate taxation department ta claim ke der nai komasi bipar biha kacuklem janing hang ma hana tu fan bangala tu dokan kacubi ji po order ke pilong mate pidun beg nangi po bang sin gitum ke aprang ada cuning ribom no tung phan ka chu puduni po bang ke je komane phan bang plak wong komane phan bang ke plak lu la son bang ke bibeda si ke me kusinili juntu taxation department komasi in charge ma iam mate CM sarafanta nilu tumla chamber of commerce hin pen cuning ridun no la pen nomor ini ki pudung gang tung bang ke non alom la nini thong social media long penana la wo abipar ka choklem tu lam thi ka chipang yar tu ala da ka bang ke nili ka chuning ri dunya bang ke alang tum jong si a hokpet a businessman gulote ko so department pen selang tum NOC ko en ma ko so department pen selang tum order ke en ma hala bang chini nei Bijoy Rongpi reports Karbiang Long Live.